Kamal anda mandunisha kon nyamle no wa ino gwasme atu kon kaler ti kon kalinkel kaler ti kategor liang ki kategoro de ling ta dan token kaja ken yamban racha ka report mishalat ji UN ala ji United Nation te ka report mi ken no mugoro de kon dial ti kaliang de ka do badan shanon kaja gori jen ode ko dan palpin katin kontin lat ka gwasme kitin la rodian kan kono ni ami jira mi jidit wena me gori jen wo jen deri channel deri je support deri subscribe akade notification bell bo deri je twine committee ka ler mi jidin mi shibaraj da sho mala shu bege gwal dan titin bana jome bana je linkel ka do bana chala ke jen wo ala South Sudan che to gono che te corruption mi di mi che to tin ana mo gori jen ode konoling nyaka kanidi ko kien report niam no man gor kon ban lingwa seme ala ji UN shikaro jikana lat can take you to chop ke 25 billion no teach kan ke jek ka to ko ka ron kin dangra welkel kan you to can quick kan gwa dan shiko 25 billion US dollar since 2011 kan shiko ne kan you to ne wati ka corruption mi ci togre wit ka South Sudan mi cha tara cha je jekke cha ngai gwal dan ugatin ka shu nare wit ka South Sudan so na me report mi be ka UN mi kon linkel ke kuma South Sudan ka ta danan ci yoshi bat ka je ka economic dung South Sudan che collapse ke che jek alo ne ideal shu ka ka wite ka kwak te ka liete ka damne ke te ka resource ni to ngwane te tin bat ka gwal dan ugatin te karamishal ka Yasmin Soka jana ramkel mla ran UN commission a chairperson of the UN commission ka human right rewika South Sudan chika jome chika lat gwan mi chika dolten rewich ano ka South Sudan ano chika lat no report pa no ngante ka jan gwaseme cha joje no cha 25 billion US dollar atila ning oil revenue ke yur kona jiga ka liet no atu gone ke 2011 wa chika bat ko ka gwada dan chika oten no ka wa yur ko na cha use radio na wa ga yur toro long chi ga yotung wan ke report mi cha release ka jan shangwal bakela wale ka pai bangwan ron kin dangro wi jan dangro wi dich re wi ka Nairobi ji human right commission ka South Sudan chi kala no cha togo no temala oil revenue ke yur ko na je ka oil chi ka exceed ke chi ga chumna 25.2 billion US dollar tichibat te ko ke gwada dan chutin bat chikana lat gwadan Ramadan an ke no shi to che yu ro che kanang ki che kala let katin content gujala jen chala de wona ne waso Sudan corruption je long ka gwada dan to corruption tin at gwada na tiliatin ke petroleum de ko larno kene petroleum jen gwada na cha corruption cha la tin long ko yu dial konin je ka petroleum wa kan yu content kwala let but kan yu to wa cikir mi yadit ceke top cha kamu di shal kame bolmel awaje ne jaram dana cha kam all the resources ko chalat ala report ya non gwad me awa yudi al gwad dan cha waji glo ci ko batin awa gwad dan la company me let group kirot company tin kon lat ka dop wa ken tin content cha yu no cha ka chamaken kam gui kona ka jawji kalat gwasme directly ci kan lat no Ramadan en cha jik and would take a tit cut diality a wood shall ke bullmail German and cham men cham kwakre wika South Sudan oil revenue ke liwe kaja ko jaram nan cha kamo take a dup tilade ka wa duptin kona lade wala de ka yoro tor long gwan mi ma wo South Sudan we ke michuje wa you to 25 billion US dollar shi ko ka company the point and bullmail an company na mo men cha hol jako lade char wika South Sudan wajen gwada da la kan yur torten du point en bol mel ba yuba ga kul nanga jen kan netin kontin charden kapkel wa yur tonen tama wa ka wini tin gode kokien tigatin ka bang ni chaga toten ti changa je kuma South Sudan tigatin alo chi gin South Sudan but ke nyin individual karam mo chala do jen e bol mel jaram dan en jangna ko bina chujre wi ka South Sudan chi chairperson Yasmin Soka chi jomo che jalat Sheikh and la chairperson ke UN Commission and Human Right chala no
report cha nung cha ji no bol mil je Ramadan chi corruption je lat ke Ramadan enti yo South Sudan dial cha ngar ci kan ñola no ne ne awashi bol mel karwade wa kane dial content kel ke bol mel wona ko ponde president kirmi yadit wa kane dial content cha corruption cha jalat wa yu dial ku kan gala nang let kan galet ken wa ci kan ko kok bene menet kontla ji Uganda ala ci kon ngaje no ji Uganda ala UPDF de niken wa cha ko yu to kir wata yune ka win to gold ko ken anyok ken donor ko la bi bo ci yuro ko la nonke win to gold ko ken no ne ti ko la lok la ja tu la donor ne ti ko la kum so Sudan la ja fan ko ngai jeno so Sudan a young nation mechuch gore kwa gore lok no taken care of refugees no more wa yu dial mi ci ko ben la ken jani ke bu ken ga ben ngar chala de wona ne atuga ke 2020 la tu ron kin dangro wi jandangro awoka ron kin dangro jandangro du ngwan Minister of Presidential Affairs wa ci ga yu to ngwan ati cho ga $557 million chicken ke spend gweje atuga ka ron kin dangro jandangro awoka ron kin dangro jandangro du ngwan Presidential Affairs point chicken overspend its allocation of 584% at $557 $557 million chicken ka yar chicken ngar anyok ne ko kena ti wa Minister of Health chicken yuri chop ke 19% bruno $29 million chicken ke jek bone but wa yuri to ko go dan chi go ten ko kene dialati mo kon dul wal te chunya ten chang wal teleka mina ona ka dop tele duop mi chalat ka jeno kwa yutungwan kwa ko overspend ka duop dan en dong gorko biken yu biken cham go je duop dan chalat so $25 billion ka yutungwan lo mi yen guyen so cha corruption cha report cha jeno Ramadan lat ke tem mraj ko ne wa bol mel je Ramadan wa chi corruption che jalat so je duop dan pay report pay no go je na mene ji UN commission ngai kon ji UN michigan ramishi koram jikan lat to ko ken ngai kan euro kon warar mani am la kana lat mugura no bika report bika lat la panken la kana jien bukan wargane tin kon tin ga bengne euro kon berar ka so Sudan la kan gotin kan ga ngai anyo kan bet jen ngai ke jere wi ka so Sudan bet jere ngai ke jenane alamisha crude oil cha jo kok ke liet la dit jat mi cha jo kok take wargane ti nyu da no euro cha jiktin ka yone then ba yu ba ga bada but to you to banang ka road construction company but you to ko the infrastructure de galat awone ka jen nying ren yala got tiaren yala ko ni lat kare which but why you to la can we end up cup individual pocket chikane shukane ideal ajen do badan en jak so Sudan ko be chuch comparing come down le road atam ka ne ko chal ke civil servant ray wika so Sudan wan metele you to jekan ka chit ke salary tele you to salary to kep kan ka michi now right now ke kumbe kan you teleka but you katin chi you teleka you katin aje report ya kula linga man chala de UN NOUT $25.5 billion wa ka you ti changa je no ticketing but where did it go can you to talk $25 billion chiko wone wa kan you ti wa ka road company so mi jira mo ngeng mana to ramedan la kwerki ngur ka kwerka je road company mo nga e bol mel so bol mel je Ramadan enti yo no ticketed kada ka je Ramadan cha ja ko to bidi dial bakalat akin mi yadi so de ko ni chula ro de bol mel is the only person mi chiu dial cha ga leli cha ga nang cha ko ngar mandan cha ko ngar ka do dana gore je go de ka ngar ka je so you chicken tray we ka so Sudan yo karar kat side of South Sudan ko bang so zan chiang aje no jen te le yo ke ka chatin jen mala ko na linga te ni chang mi cha we cha yo cha la re la salary me na ka bang ba jing no tele notes tele catch tele you de gatin bang so ram me mi yer yo nga men cham yo nga e bol mil kene kill so chari por mo cha je no ta ma cha bele denied coach already cha je information cha je ling ne dial ta wi mon ana UT $25 billion ka you to cha cham
kuma sa Sudan ka Ramadan en tiga tetin awa wuri chal ka me bolmel agent ka company mo agent ka company me cham yone so company de a company medit ka company de a company mandan melet chare so charge mo charge lat wante me ci corruption ci joy ka chane ti content ci corrupt cha ka ngach so ramanyam cha julat e bolmel chan je men nyoko milin kon be bolmel ci kon ngajin go jen charge promote ala full general do badana kwa promote ke je kir pan ke je ala full general ci jen karwara ke ni di ko ken wan man kwa je promote ke je dio je ngayen dial kon la nuore la jo lingo wadme bolmel January chekanak nika jen pyro February me chaje jako bela vice president ka gwad udu me chalke waniga menya me chalat yokum yogana choye nore wich ka South Sudan ki juba nonga je ka yoto ku kono latina ko en kir me chalat bol mel che moj ka power wal che ka mo bela Ramadan bi char bi galat ko yole la ka ko le la channel ka je bay bi kan yubu kan ko loji ko kujimi name a corruption itself so ci bol mel me dane ci wo kwerka la vice president ci kon dial ne me dane chalat te ka jom ci ling mu de kon ling ne ka gwade dan jogo chalat ci ko lat minister of petroleum podcast ci jogo no jin lok no rukun min dong ci video mo ci guch please talk to your people that's what he told podcast right ne ka ne kun right ne ka nware aka normal in a very rude way cha jomo cha jalat ding ne ka face de an wojen cha ga ka pa kam ko ne chang mo kwales wer ne je kwale inogre ne je ga chang no kam je kom kai chu ra je riere mon log no kun within few days ci kon ko da ne ci to kana sar chana jenen cho bol mel cho renal cho je loin kon naga gan wore naga men ne de kan pegden man tam kan kana malat panken me chen wore je naga nasir neka ka ulang neka ka lungu shuk then after that cho wona ka fan ga go na naktin ka cho ko unit state we can connect charge ga kir no wude me ci ga right ani kana gor I can bol mel ci constitution ci je protect ci wi ci protect ko na kan wore reason a jig bol mel general right now ko la jeme general jiga je ko ci wore ci kana e riwat ke je jimi ci wore ci kana ba jidil promote kir me yadit by any mean baji promote ban me ken wer kan chaji promote ajen do badana jig bol mel jiga je no baji choli general antama another thing mala benefit ka je no bala general wajen ba godi yalan kon security wikeli o wa bala dunda terambi la capture goti cha wetina won wa cha je mo ka power murong goti cha dem jalawon wajen kwa groom ni je ko jen bagwa president bajakan bala successor adunkir mayadit those are the step remember that within a half of the year can ron kan no president bakel karodian bol mel cha por monika diok maniam cha ko la vice president rewde cha bo kwany ala chairman ka kuma spelling pinkir mayadit ka pada spelling ci konen Jodi na tama ajeno charge promote la general what remain ko code ke nije baji code amene mo chup ko bijino president ngai ko raja dan shala de kum Uganda mishi ko na bia pel reach murai kon kum Uganda kenena kenera ramu kir ma yadi wuje tiap o ga kir ma yadi ken bene loin deida jen do badan kan lat ke jen ngaj win mona no man chalat kum Uganda mbe bejelong ka nga tike power me jak kum Uganda ko be je bagalado e bol mel ka yutin kono ya kwal no kwala de no tike $25 billion to chibat bat kedi bat ken ko chikan gala Uganda kaga bang ni Uganda kaga bang ni India ne kaga bang ni wi Arab jele na ne na wuka ka wi Arab wuka na ka wuka ka Dubai ka United Arab Emirates wuka ka Turkey these are the places ten cha yo cha ga nangtan ka Middle East ku ka yo la da winami ku ju South Sudan ku kan le chuch
gwan mi mo tele putu go tele ko ne gwa mi cham kana tele dul gori tele dul wal chang dul wal chang ku le ten ka tin kon tele wal ba ka ji wena dien ka cha yu cha ka channel cha nang gwa da dien so bol mel promotion cha kameme kam je ko chen wer cha kana so nga je gwa no wal kane kon gwa de dan ku ke struggle jin cha ja kam ke general lorabang la ko na wi kor biaw nyin ka jalap an ashimwa chitere kor kane kun ne yitere wich chitere wich ke la ka so Sudan ka baji promote jin general ko chin wer shika nak ka baji jono shi constitution ichi jagang constitution bi gang ka nak du kan wari constitution cha bu gang ka nak ran kan wari constitution mo gang je ka nak nen to ko kien to kula nyenya na ke Jordan chimenye na ga ji Uganda je ran kula promote and wo jen chalan mo gwache jalat but not when nagana ne ku ko de ko lar no jang chirken wari ko kon kel ke en gwaje me mi chetuo de lana jeno amendien to ko gwada dien but jang ti kana ko ngai kana gwano wo chiken kwaki kan ka lut chi kwaki kan ga kwal yu di are wi ka so nan kan kene nan kan karar but ka solution jene which South Sudan man che develop ke je ke tele development ke je ngai kon di ala de yoja right ala two giant tribes do dang raw to dineken jang kene nuore kene dineken kene de kon te ka power ray which ka South Sudan along bi nyam bi kul ben kor la ji Equatoria but two people timbum ne kene long kan nuore kene jang eno bi South Sudan be je ke che bita kamal ken do dang raw te tina me kan kir me yadi kana kon no je no be nuore be kanok ci South Sudan che be we won yam ne gwa da jor me kan nuore kon no mishin kan nuore kana jang mishi ko mara tama DNN South Sudan man gwaye da la ni widia gen kwala gor e dakran ma charno ba wuj baje dilat wuj baje lat ba corruption baje wuj this corruption ko ji wana right ko kiden tama ano wuji to chaje yar yodi al konde kamna tinde kam ji wuj wala nang na karar kwa ne ko ken kwa la o mi ka win tijichu wa South Sudan the youngest nation ko independent la jeke 2011 kwa jela palo chuje rebat ngai kontanyo tin kana ne kana jotan kontin nakana and yet chi kwer point chi gorno don te midar lat kwide so jolin kona me de kono ngaje no corruption chi dit ka ja charging je temme win mon so win mon chele nien so mi chi kon dia la lingana mene de kon jo me de kon ling ka ta dana chi UN chi report mo chi jeno ngaje chana wuka dung Dr. Machar no chana ngaje gwano ring Machar jen pan gaje chaje kamrar ke chi kon ngano jen chi kana de ko lar chai kamrar mostly like that che jekane din kon til la lawyer ki depend lawyer no chi right kana point of policy kon dia ling and then cha jogo no jin yene team du yandial dio je chup kan ne dang badak ba ye lu ba nan gwalok ba kan nan ka court ba ko lukten winami ka dueren kon chala no jiken kalat ngai konte duere chala da kilma yadit duere nyam kana murder ando chi yang ma charge na chi ko luch re wi kana ser ko jen re gadan ji to kana ser la duere do men jiken lat kering ma char to che terrorist chaka sponsor mo je ka yo ke mo je ka kwa mo je ka match duere diodien kani a treason en wo che which che lel che lokke che ga ke kume so to ka tin koni chicken kalat ban mi share ja kane dial kontin chunkel ke Dr. Machar ki ngin madan le road many international community chicken kari ja ka reality based on that at konen no ka dobe dan cha yen ga je ko pen dang bakel tere ti gente ram right ke mi chaje ku kamrar ntama no baje look then je take judges ke de kon lara no defend lawyer to chibrar no biken Dr. Machar no biken defend gwada dan waje lukten chi je no de ne to de brar chala no ne ti chop ka koru de baro charo de lat ti be win to goal chi kon dia la ngaje no mo and then mala menyi shu jene rima cha de je luka kan kon ndi te de oje by the time chala do charge postpone before that akan postpone achinatnelo yet je jo che lat che warga che gor
jene peace agreement edan e chatan karon kida dangre dual badak akwen dakrang machar akene kirma yadit jene chi peace agreement mo chetul ala riftala peace agreement akene chinero da woitin mo winero da tin gaje very clear manyam power sharing chaje yar kirma yadit jene te konen ka kuma spela yo kan dial chaga woch ka kuma na mo kel misha cha peace agreement chaje breach akir rewde chele benuna ka wojen woje dakrang machar lo ko je suspend ka reply peace agreement dane cha tan ka Khartoum ka 2018 chala de no cha kur cha je be woch munyono me charing machar cha je woch chi peace collapse already chi 2018 peace agreement cha collapse na bulo ngotin en michit kana mo so right now na me David Bodong ajen jaka jakum ko be court case dung machar be je extend nyokona ka jodan chalat ken lar no chang dien ba lutu ko jom but chinatne lu yet chelar very clearly in gone na chine lengut ke 2018 peace agreement what do you think gujede mishalar kuma spela yo en go chikene tetene tem mu chi to gona no do cha kur cha jengo tel ma dien mo ngot jor tem ma de jogo no na akanina taniam ya ling ni do ki bu ko ling ne match kamadan le road already our peace agreement to collapse wa banyong ne peace do dien mila la jidit ki me painum ko ci kim yadit che peace che breach already ya tel mal meditene tem bana pele la ne wote ke peace agreement melatke wa ci tul tel mu chal peace agreement reng machar ba nan ka tejin mu aji gere kirma yadit kajen biya ngajin won tama civil war ajan ta be ke jenona tel banda dien me ngot jor commission main opposition party mi cha ka ku neglect cha ka look cha ka jogo no chine le gore kuma ka ngumo ngot tem dien ngot jor so na me akel mi yen lingano right now tela mal malatke kuma spela yo kene kuma akir mi yadit so agenda na to tama mi gor no de lariya ka kala roden tama jo me gor jeno de nyaga yekel ka tadan en chaje nonga mi jira mi jidit gwasme mini char mini garpin gwata miti medere lar nyogba gore jeno mi jira mi jidit subscribe ka de like and point the video ka de share ana ban nyo je ka le rodien ko ti ka dum walong to gor kono no de kon right tin chu je peru jeno jin bi nyane ko ken en biata kamal bye bye